Guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Manila, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan, magandang gabi po. Ayan, please subscribe, like, and share my video, my YouTube channel. Maraming salamat po. Part 3 na siya guys from Tandag City. Please po, pangayon ako na iyong subscribe. Please share. Maraming salamat po. Blend ako nito. Inaon sa man, subay, patambal. Ay, duda mo na siguro sa inyo subay. Minsan subayan. Pero video call yun na siya. Video call din. Nagkahin kag time para sa video call. Kamot. Punta gamay. Libras. Ay, wait lang po naman daya. Pero alin sabi ka dali, be? Sa likod. Ayaw sa likod. Dagan. Wala may dagat. Nanatawag pa sa YouTube. Agay! Inayos. Smile, look at our video, smile. Hello. Sakdal. Ha? Natibo. O sa kansiya pa natin, bukat na, no? Puno na kayo? Pag mapuno na, wala dyan. Hindi na na. Na, dera na. Nami. Dali na, mama, dali. Tigdira ng isda, dali na. Dali, makasala ka diha. Dali na, mama. Abi, anak ka ni mama, ay balak ka, ay. Paminaw. Oh, hinay. Kasala na ka ni kuya. Ay, hinay.
kamay. Kanila. Up. Hand up, baby, hand up, baby. Ayun. Ayun. Digma. Ayaw. Sa. Ayaw, kasuoto na naman lang. Ayaw, lagi na po kami. Nauna ko ba? Please don't. Up. Ang tagamay ko pero maayon yung pas mo. Ilan tinoton? Ilan ka tinoton? Dali, mama, dali. Dali, mama. Dali ka na, mama. Ay, mama la? Inay. Ay, love si kuya. Ali, dali, dali. Sugdara si kuya. Naming. Uy, nanilabot na jud ka ba? Isa, ang binabe. Ay, lagi pa pinabot. Dali, mama, dali. Tatanaw na to si Palot, ah. Palot. Si Papo, dali na dahil. Kabahan. Ay, ay. Give na, mama. Dali na. Dali. Ay, kamugo ko na rin ko ba? Eh, this is reason. What is I say no? It doesn't even matter. But I said no. Stop.
Número 5. Número 5. Número 2. 5. Cute. Capibara. Número 1. 4. Alaska. Ito di ba nila? It needs more graphic. Daddy don't know that it's getting hot, and I want it just something that is so hot. Coming in, someone coming in. Mommy, it's hot. Hey, yo, mom. Oh! Ah! Dessert! Okay. Ayoko. Sakit. Hindi, pag simatay ron, bagong ka. Ay, Diyos ko. Lady. I can see things lay right now. I'm so happy. Run, run. No, it's not the castle in the nationality. Where do we move? Can I kick it? Defeat na taani. Defeat na juta!
Up. Ayan guys, Manang Utilo, thank you for watching. Please subscribe my channel guys. Please follow me guys. Bye.